Bwega mwithiri wa Meru TV. Munene wa Amba, munene wa Amba, munene wa Ragaragi, munene wa Thukangia, munene wa Enyangia, munene wa Akora, munene wa Uragani, munene wa Ndagaragi. Ikio kiongo kinene kia ngatheti ya rukiri rwa mundi kiri ngatheti ya The Standard na ikio kiongo kigimatiri twirangi kana gikoretwe rangi kira gikuga munene wa Amba, munene wa Uragani, munene wa Maramari, munene wa Thukangia, Enyangia. Na rugono ruru muraithiri wa Meru TV kana tukiambire njirani ya kondi na ngatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard ni nuko igwine nkerete ngatheti no kiongo kia munene wa Enyangia. Ngatheti ya The Daily Nation ayo thire tukinambere kwekinenkanira kiongo kiayo ikionanagiria bura kujie kana bura maandamano mathie na mbere kwigwa makibango bura gacha ciathie na mbere kwikibanga wa nara mujieni munene wa Nairobi. Ibu kiongo kia ngatheti ya The Daily Nation kithire twikiwa kana icio cikoreretwe rangi ndeni ya ngatheti ino. Biongo bire murithiri wa Meru TV biethiania imwe kwa imwe, yani hand in hand, nonto indetire chithere twikina mbere kwigita mbamu ngwetie na umetanda wanwethere tukiona ndeto ino ile chithere twikithina mbere na ara gukurekana governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja na ethere twikina mbere kwigwa kiwatanagira na kana kibanga na yenda ciake kengo kuthina mbere kwa kiragaragia maandamano maramathie na mbere kwa maiko yagirwa muthenya wa Jumanne. Kuririkirikanaga ati Sakaja thie na mbere kwa kibanga na yenda ciake ira achikinyithanirie na askari imwe kwa imwe kengo baraba kaina mbere kwa bakiona kana kureta gacha baraba konekana bakina mbere kwa bakiretaga mantu matakwereka bathina mbere kwigwa bagikandana wa nabo. Na rugono rutu karuthira karatati-ini ga tuthatu tuna tutano tuthanthatu mugwanja tunana kenda rugono ruru akirukaina mbere kwigwa tukiruthagira ngatheti-ini ino. Ngatheti ya The Daily Nation rugono ruru karatati-ini ga twiri tuthatu tunana tutano rwaruthire tukina mbere kwa rukimatagirwa rangi ndeni ya ngatheti ino murithiri wa Meru TV. Gatuthungire ndeni ya karatati kambere buru tuone imbio yethere twikina mbere kwigwa gikagirwa urito na ibwega no ntubona nkwana bakina mbere kwa bakimbira gaibaraithite Meru TV rukiri muno kiri kuraitha maramekiri turito ndeni ya mangatheti miji ya barabathie na mbere kwigwa bagi kandana na bokana babathie na mbere kwa bakitharikagirwa biashara ni ciago barabathie na mbere kwigwa bakinyangagirwa into no thiite na mbere kwigwa gitaraga sara enene muno biashara barabathie na mbere kwigwa bakiunangagirwa nduka ciago barabathie na mbere kwigwa bakinyangagirwa into biago nuntu tukaraitha kwina ndo bethe tubakina mbere kwa bakibumagiria na kuga ati nduka cio ici athie na mbere kwikitharikagirwa kiri maandamano mama mantu ya echo kwina antu bathie na mbere kwa bakiumagiria na gutariria bora mainto mamilioni ma mbeca mathie na mbere kwigwa makiuraga wale kumania na maandamano mama mathie na mbere kwigwa makiumagira ntugo ino ya Jumanne. Na bono arira mije ya barabathie na mbere kwigwa bakikandana wana boka na babathie na mbere kwigwa bakiringanga wana marungu barabathie na mbere kwigwa bakiuraga wata orendagia mask bethe to bakina mbere kwigwa bakionanagiria kieba kana kwinyirika kwao kumania na untu bobo. Muthaka wa miaka 20 na ora ni muritwa Emmanuel Tata thie na mbere kwigwa ni yakitharikagirwa na arantere cia Mombasa. Kwina antu bangi bana bathie na mbere kwa bakiuragwa kwina antu 50 babathie na mbere kwa baitiga na ngoma inuni injuries babathie na mbere kwa baitiga na ngoma and then ya miri yao kwina mikahawa kwina biashara mwanya ile ciathie na mbere kwikinyangagwa na bonde babano bathite na mbere kwigwa bagitaraga ashara inene. Karatati ni wakaga twiri bado na watu kuona bora Gen Z bathie na mbere kwa bagitumikaga na muno bora bethe tubakina mbere kwa bagitumagera social media kengo gutigira ati iba ikira barabanginya ya kwigwa bakiumagiria na kwibumiria kengo kuthindeni ya maandamano mama.
Kararati-inĩ gatũthatũ mũrĩthĩri wa Meru TV kareonanĩria bora utombo bwĩbu inyangi buthia na mbere kwigwa bugichenjagia kira gintu bora utombo bwĩbu inyangi bumba kuchinja kira gintu kurionekana ata muthako uyu athie na mbere kwigua akiuraga wa kana akiringa wa risasi ya kiongo uyu endagia mask mũrĩthĩri wa Meru TV nethiritwo kina mbere kwigua kiaragirwa na arendi akuirikana ati athie na mbere kwigua akiringa wa kiongo yake lakini mburuburu tukamita mburuburu ka tukamita ate mwe yaringire athie na mbere kwikiruta ndeni ya skull yake na indi kuirikana kinya mwana uyu akatuika akegua kibuya nuntu na arachibitari kombe kwa tuika ya kwa tithi na mbere kwigua the same again kana tithi na mbere kwigua ri urara ari kairi nuntu bako ina mbere kwigua akitharikagirwa akiri-ini yake kana utomboni bwake kagitani waku kinya ndirikano inu kukarabukirikanaga thero teno bukaina mbere kwa bukimunenkagira bukamwagagia thiri ndeni ya mantu make ma wantu karatati-inĩ gatona turiona rugono rwa Kanja arethiritwo kina mbere kwigua agikirwa indi tunywani tubaingi na arakwirikana no arugamirite askari na indi igagitani kara askari bethiritwo bakina mbere kwa bakimenagirwa nuntu bwa gutumira inya nkuruki ya kithimi. Inspector General wa Polisi Douglas Kanja na ethiritwo kina mbere kwigua kiraumwa nuntu bwa askari bara bethiritwo bakina mbere kwigua bagitumagira kibara nkuruki ya kithimi muno ku deal na ntu muthenya wa goro na arandeni ya social media family ni kana mujini wa social media mujia social media menya social media ni akalire ta kamujikani ni akalire ta muji akiwetika mujikani ni akalire ta muji umunene muthenya wa goro na arakire muji wa social media mbetoni athie na mbere kwegita wa IG Kanja Inspector General Kanja kinyawe kuthi na mbere kwegwa kirisign kengo gutigira ati ukwegwa ukekagirwa utongoria bwa imbia bora bukaina mbere kwegwa bugitigagira ati askari batiko ina mbere kwegwa bagitumagira inya nkuruki ya kithimi muno ethiritwo kina mbere kwa kero mununtu wa kuke Albert Ojwang mwarimu rakwirikana athie na mbere kwa kuyagia na arantere chienchera na indi kagite karabiro bethiritwo bikina mbere kwa bikiumagira bingi bigenie na giuntu giki murithiria wa Meru TV ririkana boss areguru awatuika atigo take chance bora kubatiri kana to take chance bora kwagirite gutigira ati nyomba yake ni kwagira na batiri wa kiumagarukaga kengo kutigira gongea kuya athina mbere kwigwa kibanga banganagia nyomba eno watu kana remetu kubanga bangana nyomba eno kengo urakaya athina mbere kwigwa kibanga banganagia nyomba eno bora gukubatara kuririkana abitha urathie na mbere kwigua kirathaga mwende wa mask na igwite akiwatawa bori chibaire orani constable barabathi arathie na mbere kwa akiwatawa barani ma constable barabathie na mbere kwa bakiwatawa ni kamera bakiratha huka ura wendagia mask Boniface Mwangi Kariuki mbethe bakina mbere kwigua bakiwatawa Cleanse Barasa Masinde na Duncan Kiprono bathie na mbere kwa bakiwatawa muthenya wa igoro utugo ni DCI na arabaire baba bethe bakina mbere kwigua bakiwa biori muno Clemanto mama athie na mbere kwa makiumera Masinde na Kiprono bathie na mbere kwa bakiwatawa ni andiki bandheto kana kiringa mbicha ni andiki bandheto kagita kamandamano kagita kara bathie na mbere kwigwa bakirathaga Kariuki ora endagia mask na araora ome ya Imenti House Kariuki athie na mbere kwigwa agikithia makinya maka yake kuma kire abitha aramuthirira na mbere kwa kimuthingataga na na mbere kwigwa kimutharikagira na bunduki karatati-ini gatona gaku kena ndeto ino karatati-ini gato tano kare agawara kuona Jona Kariuki father areaga ugu Boniface Kariuki urathie na mbere kwigua kiringa wa na risasi na thiritwo kina mbere kwigua kibumagiria na gutariria Boniface Kariuki mwana wa miaka 22 urani huka thie na mbere kwa kiratha wa bithaba polisi muthenya wa Jumaine kiri maandamano na ara mujini wa Nairobi muthenya wa goro ende CEO wa hospitali ya Kenyatta na thie na mbere kwigua kiugano bang'ang'ene kuonokia maisha ma muchamba uyo
na araindi ethiritwe aria agakina mbere kwa gitaragiria bora mwana uyu wake thiritwe akina mbere kwigua kinenkagirwo ndeto ero mwana uyu akurathwa thi rwatire ogo lakini ona thiri kagita kara thire kinya wegua tiari condition ni mbegora at least ne thiritwe akina mbere kwigua ari muoyo kumenerwo kwa makareka ma askari gutumira inya no kuthiite na mbere kwa gukiendereaga muno karatatini gatuthandatu araindi gukwerekana maandamano mamethete makina mbere kwa makirutha wa ni Gen Zs bakimenagiria mburagano kuma kiri borici methete makina mbere kwigua kinyama makina mbere kwigua makionekanaga kuthuki kaikumatia mantu nkuruki nuntu ndeni maandamano mama no tukuona hukatoyo kina mbere kwigua kirathawa ndeni maandamano mama no tukuona ati kinyanduka chentu kina mbere kwigua iki unangawa ikenyangwa nkali kibithangawa na mantu mange tamara maandamano ni wa mama no muntu kwithira ntu bangi no bakina mbere kwa bakiringangawa na rungu gutbagitia wa na ngoma miri kulingana na LCK the Royal Society of Kenya Church Catholic Church Diplomatic Mission na kiama chingiriria na mbere kwikithetagira haki cia kibinadamu ibethiritwe bakina mbere kwa bakimenagiria gutumira mainya nkurukia kithimi kagita kamaandamano mama mathia na mbere kwa makuruthika mama kumekata peaceful demonstration inara gukwerekana ati maandamano mathiite na mbere kwa makirutha nuntu bwa kumeneria askari kuraga Albert Ojwang lakini maina mbere kwa makikagirwo chumbi nkuruki kana makimatagwo nkuruki kironda gikagirwo chumbi nkuruki baina mbere kwa bakionekanaga bado atawajali batiko maka kinyebira biethiritwe bikina mbere kwigua bikiendereaga Lagat akaina mbere kwigua kinenkanagira kana kiaragiria gikuo kia Ojwang Deputy Inspector General wa Kenya Police Service Leon Lagat na kweregerwa kwa mbere kwigua akishenda light kana kinambere kwa kiaragiria mantu mara mathie na mbere kwa maekarika kirigikuo kia mwarimu na blogger Albert Ojwang na ara nchera kagita kana thie na mbere kwigua kingagirwa nogo ero riri kuringana na IPOA baba thie na mbere kwigua bakio oversight authority ya askari na kuringana na IPOA chairman uragwije keneta Hassan Lagat no final officer ora kweregero kana muthia bitha wa mwisho ora kweregero kwina mbere kwigua kinenkanagira statement yake kiri uchunkuni bora bwethetwe bukithi na mbere so far askari 20 bethetwe bakina mbere kwa bakiuragwa na baba nabo na mwana abitha wa Central Police Station ara Ojwang athie na mbere kwigua kingagirwa mbere giku yake itwethere tukina mbere kwa tukionaga basis kana tukimenyaga mama mara mathie na mbere kwa maikarika IPOA niyo yethiritwe ikina mbere kwigua summon Deputy Inspector General wa Polisi Lagat kengwa ina mbere kwa ikinyaga mbere ya kamiti ino ya uchunkuni ni na ino yethiritwe ikina mbere kwigua ki chunkunaga gikuo giki kuringana na statement ya Hassan no ethiritwe kina mbere kwigua kiaragia ndeto ino karatatini waka kama uwanja no tukuona OCS munini wake bakaina mbere kwa baekaraga na Rora rumande bakaina mbere kwa baekaraga njara ni thirikari mpingiro ni thirikari no ntowe ku kia blogger uyu na arende kwirikana no bathie na mbere kwigua baikara umanko chunkoni bwina mbere kwigua kithira karatatini gatunana askari batai na mbere kwa bakiona nagiria binu nwere kana batai na mbere kwa bakiona nagiria effort nwere ko effort ukameta batai na mbere kwa bakiona nagiria mathungu no mariko magutigira ati Ojwang akoina mbere kwigua ari muoyo nonto mbere athi na mbere kwigua ake bebaga mibebo yake muthia Albert Ojwang
athie na mbere kwigua gitiganagirwo na gukua kinya akuthina nchere na kiure kia kinene kithiritwe kina mbere kwekiurwa ni atiriri ikinontu akaina mbere kwigua agikuyagira nchere ikinontu akaina mbere kwigua ki uragagirwo nchere na baina mbere kwa bakiugaga neringithire ruthingoni na arachibite na kubakiugaga ari none ena ndariche utwika na nyamariru na ringirwe na ruthirwe na ire ndibyo bire tubikina mbere kwa bikiumagira na kuria ikinontu askari bethere tubakina mbere kwigua bagitumagira inya nkuruki ya kithimi karatati ni gakenda kathire twakionaniria bora hypocrisy tukauga hypocrisy ni gatuge gikathi yani mwifanyo mwikumia mwirutho mwirutho mbwire kage bwega mwirutho nwethire tukina mbere kukionekanaga kuma kiri atongore banene bakithirikari ara bethere tubakina mbere kwigua mwirutho uyu ukiona ni kumania na askari bora bethere tubakina mbere kwigua bagitumagira inya ciago bamwe ba atongore banene bagichiacha bethere tubakina mbere kwa bakionekanaga bena mwirutho uyu tukwaririe na ara bethere tubakina mbere kwigua bakionekanaga bakiri kagite kara akinye bathiite na mbere kwigua bakiragira haki ciago kagita kama andamano askari bakina mbere kwa bagitumagira sheria nkuruke kithimi bationekanite bakina mbere kwa bakiumagiria kumeneria kana kuareria anything buigenie na giuntu giki mwithiria wa Meru TV karatati-ini gia kendaku kathire twakiaragiria ndeto ino karatati-ini gia 10 kathire twakina mbere kwa kionanagiria ati Hustler Fund nethire twakina mbere kwa kiringaga bilioni 8 na bobone kuringana Auditor General Nancy Gathungu mbere ya National Assembly thire twakina mbere kwa gitaragiria ntiko miaka wina mbere chia Hustler Fund wewe na mbere chia Hustler Fund make sure kuina mbere kwa gichokagia kengoto mba kwigwa tukinyithanyagia mbechire twethire tukina mbere kwigwa tukithukia na akiri Hustler Fund iwe warumie me kwina ntuba by the kwina ntuba thire bathukia mbechino chia Hustler Fund bai kuringana cio sherehe bathukia mbeche thirikari bai kuringana cio sherehe bakiuga ati no gotibwago bwega turi mbeche ino bwana bwega turi mbeche ino kengo kunyithanyithia irandu riri thire tukina mbere kwa rikionekanaga no ntu kuririkana mwankera turi agu ndichikithitu ikinya chiringi bilioni 8 ire ichithitu ikithukagwa ni Akenya iritendea that is tikuthukwa iritendea kuririkana 14 billion chithitu kina mbere kwa ikine gikagirwa kengotigira ati ndeto ino kuigwa ki karagabwega karatati-ini ga 12 kana karatati-ini ga 11 mantu mashimethire tumakina mbere kwa makiaragirwaga ugu muno bura kwigwite ukina mbere kwa ukionekanaga na mantu na arora ndeni ya SHA kwina ngono kathumba tu ndeni ngatheti ino murithire wa Meru TV iroko batara kumagaruka ure ngatheti yaku uthina mbere kwigua ukionagira mara megwite makina mbere kwa magikagirwa inyandero cia kibiashara ile yago ndeto cia kibiashara ya umurithire wa Meru TV ndero cia kimandeguru ile yagugu koguo kaumagaruka ukaina mbere kwigua ukigura ngatheti ino yaku ukaina mbere kwigua mithomaga na ukona mantu mwanya mara methire makina mbere kwa magikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino murithiri mwende na ikagitani waku ndeto cia michetho bado cia ina mbere kwikithukagia karatati kamuthiau ndeni ya ngatheti ino ya The Daily kana ya The Standard ngatheti ya The Daily Nation murithire wa Meru TV yarireti mantu mamuntu kuraithagiria gumantu mamburagano bura aciaca bethere tubakina mbere kwa baikiraga anankiona gakaratati-ini ya 10 gakiuria ikinontu Ruto ethere twakina mbere kwigua ikirite Nyanza ikinontu kwethiritwe mutongero mugongo akina mbere kwa gikira kagita kara kwigwite ukionekanaga mandu kanoma karatati-ini gatwiri kareaga ugu araga kuga gatwaritwe kengo twina mbere kwigua tugiataga kana tukitharikira barabanda managa nara Nairobi uyu ni umwe wa mutharikia kuga uyu ni gun uyu ni guna kuga ugu kuririkana atongore bagiciaci bathia na mbere kwigwa bakimobilize kana bakina mbere kwigwa bagikagira muno
maandamano mara mathie na mbere kwa makirikana hara ntugo ya Jumaine na arende kwerekana mibango ya kuragaragia maandamano ma Jumaine mathie na mbere kwa makibanga wa kuma ntugo ya Alhamisi kiumia kithiru ni musiaso munene na hara Nairobi na arathie na mbere kwa kibanga banganagia timu yake ya goons kana ya thariki ya maramari yenyangia ya tharikaniri ya uragani kengo baina mbere kwegua baikandanaga na andamani baraba andamanite nundu baikukia Albert Ojwang na ara kuringana na coordination irathie na mbere kwa kiruthaga mutongoreria uyu amwe mukaregete wake bathie na mbere kwa bakibanga banganagia kumathira mbeo mbithi baraba kurekana banganirie kinya we kinya na askari kengo batigira ati bakwegwa baikandanaga na antu baba thie na mbere kwegwa bakenda muthenya wa goro na ara State House kwa thie na mbere kwa kinolejwa kwa ina gacha lakini ndetu ile chile tukina mbere kwegwa ikiona kurotera askari munono ntu bakwina mbere kwegwa bagitumagira inyankuruki ya kithimi kuririkana mutongoria omunene mutongoria wa Nairobi mwene Nairobi thie na mbere kwa kibanga banganagia ndakachi yake kengo gutigira ati akwegwa ki kandanaga na baba bathie na mbere kwegwa bakiruthaga maandamano NPS spokesperson Nairobi NPS spokesperson Michael Mushiri thiretu akitari na kuga arutanagira ngugi njara kwa njara na goons kana na thariki baba ni gutigira ati bakwegwa bagikandanaga na andamani baba uyu aretwa Korogosho MCA Absalom Adhiambo Onyango Governor Sakaja athie na mbere kwigwa kiruthaga ngurubu kana gikundi kia mbeo mbithi arathie na mbere kwa kibabanganagia na askari kengo gutigira ati ura kaina mbere kwigwa kirutaga kana agikosaga chaos akiretaga thina akaina mbere kwigwa kidira wanoe accordingly indetira chikaratini gatwiriaga ikiugaga ati governor wa Nara Nairobi na thie na mbere kwigwa kibanganagia ndaka kengo ithi na mbere kwigwa counter attack andamani barabara thete maandamano nundu bagikukia Ojwang karatini gatu thatu kareaga ugu araithe wa Boniface Kariuki urathie na mbere kwa kirathawa ni askari athiritwe kina mbere kwa gitaragiria boroni rendero cha muano wake kwigwa kirathawa ngugire akuona mbicha eno na arathimu ni ria mbere na makire ona na tarume mwana uyo karatorwa ako aruji na mwana uyo karatorwa ako lakini ona maybe twe lakini ukarakara aringiro thimu nacho arabakero mwana wake akuratho na watu ikaende kirungana nwe amenya mwana uyo wake atie moyo na awatukia bakinge muno lakini akarakara aringiro thimu yenge kairero mwana wake atie kwa akuro chibitari na akuirwa bado atana wetigio tu iria thia ethira mwana uyu wake na ICU aconnectetwe na machine ya usupport muturire kana ira ya oxygen at least ina mbere kwigwa gikembukanga nkoro kinyawa ya kwigwa tika mwana uyu condition ni mbega na thia na mbere kwigwa akiona mwana wake ari muoyo ikagitani waku kwithiritwe mandagitari bakithina mbere kwigwa kinyawa bagitari na kugatina bakungangana kurabwa baomba kuona ati mwana uyu kwina mbere kwigwa agisurvive karatatini gatuna kethetwe kina mbere kugakiona nagiria bora abiashara abagutara asara nene abiashara asara abiasharani ashara biasharani bora ndukachio chia thie na mbere kwikia nyangagwa bora into bia thie na mbere kwigwa bikithukangagwa kagita kamandamano bithaba ribethe tubakina mbere kwa baki kamatawa nuntu bwakuratha hoka ngwitingo no watire tu na mbere kwa tukiriitha karatatini karakange tu karatatini gatuthanthatu TVET ni kwirigiro kwigwa ki-adopt new curriculum by January kuririkana all technical and vocational and training TVET institutions will free transition bakaina mbere kwigwa bakithiaga kana bakaina mbere kwigwa bakichinchagia murutire wao wa ngugi kiri CBET curriculum kwambiria mwanka wa tukuwata January 2026 tithirwa gitwa TVET ndike gitwa CBET
nara kwina mantu kathumba tu mara makwethi na mbere kwa makionekanaga guchinchia ndeni ya CBET ino witwa na ndeto ini kuringana na Education Cabinet Secretary waziri wa kithomo Julius Ogamba kagita kararuguraga retreat ya makarigiti ba Public University Council na hara Mombasa kiumia gikuruku. Mantu ma koninambi mantu ma konena oni mwingi bura mantu makarakari na mathite na mbere kwa makiaragirwa na aran kuona agende karatatini gatuna nati farmers kana rutinguge ba mayani kakawa mayani bethe tubakina mbere kwigwa bakiringithikaga anene nontu bwando era yena arantere Iran na Kenya Iraq murithiria wa Meru TV karatatini ya 10 kinonto Ruto ethetwa kina mbere kwigwa kemeneria Nyanza nontu bakwina mbere kwigwa bakebere State House pilgrimage ya agaukaruga ndeni ya February 2023 8 ODM kana jumbe banana ba ODM kumanante Cheruo Nyanza bathie na mbere kwigwa baki inenkanagira page yao kurutaniria ngugi na President William Ruto no hindi amono guyantu kurigana na ati royalty yago kana tukamita ata guma bwago buri kiri mutongore wago Raila ya kinyake go thirikari ni guma bwago buri kiri Raila kumira undero chia divert chon kuona ao mwezi wa Meru TV irathire chambere kwe wiki andikagiro ao kumira agu ni advert bado mkwana chienderete ngathiti ino yina advert mbingi ma kwina muthako uria wa 14 years old kana mĩaka 14 urethiritwe eto Emmanuel Marete akithi na mbere kwigua akiandikaga buku ria mashairi karatatini ya ukange au kire mantu ma connect bora ana bege utubakina mbere kwa baitu magrafia wa biago ile on the twinu chionde mantu ma spoken art mareaga ugu mantu magerio mareaga ugu ya baraba kwenda iro ni KEPSEA ni nkuona science bile KEPSEA bile science bile agago bila mwana omba kwina bere kwegwe akiura na bile agago tubiori bina ancha watabwatu arudha kwa ugu mantu matachi nchima nontu ndiona biuria biatu biandikitwaga mibi wena ngathiti no murithiro Meru TV ugatetheria mwana waku kwigwa kirutha television ya magerio tamama ino ni science yandikiritwaga koguo urite ngathiti ta ino at least ugatetheria mwana waku kwina kinya Kiswahili kiriaga ugu ya mantu mafasihi fasihi iriaga mantu ma insha chionde ni iriaga ugu inu chionde ni mantu makonena kithomo kwina mbicha ya cartoon iriaga ugu mbicha ya cartoon iriaga ugu na arankuona Governor Sakaja ariaga ugu awete ntiike ibendera no kana mbiyo akiugaga atiri tukaina mbere kwigua tukimenyagira tukaina mbere kwigua tuki protectaga the city kagitani waku no arankuona kana nyuma agatumite ndaka yena rungu bikibikini ya ekiwaga tukoina mbere kwa tu protect the city ngunu mbicha katuni ria gaundeni ya ngathiti ino kumira uni ngono chakaraya murithiri wa Meru TV ngathiti ino ni thagro yena ngono chakaraya na rugono rwa rwikiritwa gukiri ngono chakaraya ni rugono rwa mweri wa ithanthatu tariki 19 mwakani wa 1997 araho kuwarariti bura wa karakarekire na arandeni ya bunge kagita kara opposition na KANU MPs baadhi na mbere kwekana kagita kara majumbe baregani na thirikari na baraba KANU baadhi na mbere kwegwa bagi crash kana bakina mbere kwegwa bana kuje ngukuje nuntu bwa kuthomo wa kigina kagita kambere buru rino ya thie na mbere kwegwa kithoma Wanderu Chima County bado ile ya ugo na ara karatatini kaukange ni mantu makondeni na properties baraba kwenda tugari tunyomba tubi ndetu inucho ndire ya ugo ndero che kimande goro
iriaga gukaratini ka 29 kumira umantu makibiashara kumira gu ni michetho sudoku na michetho irengi bwenda uchethe nkumenya bamwe michetho era bwendete uchethe tinga thitini no lakini ka bukarekera ngathiti ino nontu michetho no bwenda uchetha etiwe gikagirwa ndeni ya ngathiti ino ndero cheki michetho iri ndeni ya ngathiti ino bado ya na bakorothe kumagaruka muri wa Meru TV kengo inambere kwigwo kigura ngathiti yaku wewe ukionaga imbio yethiritwe kinambere kwigikagirwa urito ndeni ya ngathiti ino na ukinyera umurithire wa Meru TV mamwe maithiritwe magikagirwa urito ndeni ya ngathiti ino umagaruka we watira ngathiti yaku ukainambere kukibonagira ndetu ino chonde chegetu yikagirwa urito na gukorerwa rangi ndeni yacho kawethera bambitira ni family zo Kimathi ruterwa rungi Alex na Ramsi Bonkona ni yerekere ba kwa rukerwe mundi thina mbere kureitha Meru TV rukiri kiri mubango wa turingeme. Good morning.